إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. I zahvala t'hawla qipe për padinve që Allah hese të baraka wa ta'ala. T'hajroda Allah hestar të araqulla men katëru shejtanu, t'haj të araqulla men katëru shirri dunja jaku, t'haj të araqulla men katëru shirri suqera men korkure. Kolekas qutalu Allahi pe piro drom, na shtil koni të irille po gjungalo drom. E kolekas o Allahi një quta pe piro drom, na i koni ko shail të qolle pe Allahesko drom. Taj svedo qiv, ka o Allahi si jek, ta o Muhammed sallallahu alaihi wasallam si lesko poslaniku. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu pejalen. Elhamdulillah, Allah hestar të baraka wa ta'ala, kaj muklamin që jek drom, kaj të ashundja, kaj të ashunen e peja e muslimanke, kaj veç romanit shqip razumin, kaj të ashunen vivon e Allah hese alava. Amen gjana, kaj si but dersora, kaj mothon katëro islami, aber amen dikha kaj naj but dersora pe amari qib posebno e pejenje ano islami. E godlese molive Allahe te baraka wa ta'ala da vol zadovoljno amenca kaj qera a kaja buqi ta insha Allah o Allahi te pranila me që kaja buqi sarjek daveti islamesku kaj si posebno e pejenje. Të gjanen pejalen a kana si disave melaqa ty fluturin, t'hajroden e t'hana kaj vaqardolpe, hem lipardolpe o Allahi te baraka wa ta'ala. Pejalen a kana si e melaqa ty uran, t'hajroden e manushen, kaj vaqaren, hem ashunen e Allahese alava. Gothe kaj si ty lipardol o Allahi te baraka wa ta'ala, gothe a qadol jek melaci, t'haj ashunol. Angoda a karol via veren melacen të ashunen vivon. E o kola melaca kaj si ty ashunen, a karen via veren të vivon të ashunen. Atëhere, von vazden pe paka, hem rrethin godothan. A ka gja but melace që dinimpe, kaj i klen jek pe avre, t'hajresen gjiko arshi Allahesko, gjiko t'han e Allahesko, hem othone Allahese te baraka wa ta'ala, kaj li parenle. Hem othonle njalava ko li parde, hem ko ashunde e Allahe, te baraka wa ta'ala. O Allahi li parol isto le njalava, hem oprostil lenje gjunahora, so se pejalen. Se kaj von krejt mu klepe u baveze kaj ta shunen, hem te liparen e Allahe te baraka wa ta'ala. E vov kaj sile a kaj gja baro rahmeti, na gradillen godlesa, hem o prostillen gjelenje gjunahora. Molive Allahe te baraka wa ta'ala, kaj vi tut hajme te ava an godla, redore, kaj o Allahe liparojlen, ta o Allahe o prostillen. Allahume amin. Anaver dersi kaj akardul sosi o islami, si qilam katëre panç stube e Allahese. Kolla panç stube sesa, angluni o shahadeti, o dujto o namazi, o trito o zekati, o shtarto o ramazano, taj o pançto o haq ko shail. Amen pejalen moram te vaqaragjive, inshallah katëro maj važno stuba ano islami. I vil të gjane ka e maj I važno
stuba ano islami si o shahadeti. Inshallah, krejt si qilen o shahadeti të hejgjanin sar të vaqarin o shahadeti. Tu kanë ka vaqo shahadeti moram të gjane ke të vaqare eshhedu en la ilahe illa Allah wa eshhedu enne Muhammeden Rasul Allah. Maj but se të vaqarele i vil të gjane vile s'ko značaj. So značil kova so mea kana vaqartim. O prevod po romane značil me svedočiv, kaj naj prava, kani kase te moliv man, përveç e Allahese subhanahu wa ta'ala. Taj besiv, kaj o Muhammed si lesko poslaniko, o Muhammed si lesko profeti. A kana si qilam o prevod so vaqaranu shahadeti. Amani gjana hala so značil a kava so amena kana vaqardam. So značil kava so vaqardam a kana. Insha Allah, o Allah i të umugu që sardamin gjajive, ka muqia men të si qia so značil o shahadeti, hem sar qhole ani praksa. Bud gjene vaqaren o shahadeti. Ani le vesh lesko značaj. Von kujtin, ka si o islami sar silen len qefi. A gjive si kava halali, te haravala një pasu ilmanj, qërable harami. Znači so si an mo koristi, si halali. So naj an mo koristi, si harami. Pealen te gjanen, amaro profeti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ak harda deshdu i besh ano shahadeti. Deshdu i besh mu qisa edhe të mot hullen që o značaj e shahadetesku. Inshallah, a kanalen vesh kaj e shahadetesko značaj si but paro. O Allah subhanahu wa ta'ala penula një sura Taha o ajeti dështar. Inneni enne Allahu la ilaha illa enne fa'abudni. Penul hem qaqe me se mu Allahi taj naja verdël përveç me. E godlese molitut mangje. A kalla Allava pealen si direkno e Allahese. Vo penul molitut mangje se aver dëllnaj veç mesem kate. Also molitu mangje. A kate pealen diqen hem haqaren kaj tu kan ka vaqare o shahadeti. Qerdan e Allahesa je ku govori. Tu qerdan e Allahesa je këfërtrak, kaj sante pra ti o Kurano, se o Kurano si direkno e Allava Allahese te barako e ta'ala. Taj kova si o ugovori, kaj qerdan e Allahesa, kaj te i qaretut pe kova so Allahi tu që zabrani sarda, hem so Allahi tu që dozvoli sarda. Kale Allavesa e shahadetesa i kle andaro shirk. Taj maj një besi pe magjie, një besi pe hajmalie, një besi pe majke, një besi pe popora, një besi pe bozhiqa, një besi pe vasilice, një besi pe bibije, një besi pe gjerdanore, një besi pe veligdanora, hem pe Nova Godina su slavine ka Firenca bashka, pe kale maqke kaj qinen o drom, taj bud aver buqa so qera amen Roma. E Allavesa, la ilaha illa Allah, qerdan o ugovori, kaj naj te besi, hem te praktici kur maj a kala buqa, se kala rumin që la ilaha illa Allah. O Allahi subhanahu wa ta'ala i kaldamen andro terri, hem qutamen ane drita a kale Allavesa. Kaj te potpunila mari drita, taj te si qia o drom sar te svati o shahadeti, mi qaldamen gjo Allahi te baraka wa ta'ala,
e Resule sallallahu aleyhi wasallam, kaj ta vola men gjevov jek primer, e godlese quta o Allahi lesko Allah pasha piro Allah, kaj te si qohem te praktici o sunetje Muhammedesko sallallahu aleyhi wasallam. Akava manjol te muthola menje, kaj tu dlan e Allahe e besa, kaj tu ka praktici o Kurano, taj o sunetje pengamberesko sallallahu aleyhi wasallam. Akava pejalen si označaj katero la ilaha illallah. Kana o Rasuli sallallahu aleyhi wasallam, ak harda dëshduj besh ano la ilaha illallah, ulladile e gjangle katare bi gjangle. Katar kavajana, kana o Rasuli sallallahu aleyhi wasallam, ak harda ke piro narodo, ano la ilaha illallah, von gjanglele skoznačaj, ama katar o baro inato, taj bari goji, on nim anglete pranin. Sar kaj gjana kaj sasa mashkarlende o Abu Jahil. Solesko Allah značil o dad e bi gjangli masko. O gjangli pe e manushesco si kan ka pinjarol pe Allahe. Se tu ako ni pinjare që Allahe. Tu ni gjane sa vodrom tele. Tu ni gjane kodla tut që shpirtu. Tu ni gjane ko sërsa o sabaho, qiro shpirtu anë që trupi i ril. Ko tu që sa stipe biqhalul. Ko tu që risko që hape sërsa o gjive qërul. Ko tu që havre biqhalul. Ko tut mali dolhem, ko tut hem që familia araqhul. Te gjanen pejalen, o majo baro gjanglipe, hem bar vali pjane dunjaja, si kole ko pinjarol pe Allahete barako ta'ala. Kana o Rasuli sallallahu aleyhi wasallam, dëshduj beshan e meka karda po la ilaha illallah, angodo vakti kova qarola akava Allah, po qinola sa per životosa. Mudarena len e kuresha, se niman gjena e manushete besin. Niman gjena e manushkete besin pe jek dëll. E kuresha sesa e Resulesi familia sallallahu aleyhi wasallam. Vov akardalen dëshduj beshan o la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Ama lengjë sa e dunjaja maj vazhnu se Allah kodrom. Atëhere, mudarena sa e muslimajen kana shunena len tujden shahadeti. E angluni, katare insaja, kaj muli ose bepo, kaj besisarda po islami, theva qarda o shahadeti, paj te avolla dar, sasa e sumeja. Voi sasa e dej e amaresi, voi sasa i umu amar, voi sa e angluni shahid ka ke gjeli po la ilaha illallah. Tumen gjanen vjo Bilal, gjanen vov kaj sasa jek robo, hem vov ka nasa svati sarda akala alava, nashti sarde asmari masa te aqhaven le te na vacharol. A gjanen sovov cërdla, le cërdlele, pe zala e mekaci, kaj sa kataro kambut tati. Qute peleste vi mashkaro zhego o baro bar. Taj muklele a ka gja but sa hatero a panglo, hem o baro bar peleste. A vov ni a qhadola ty vacharo la ilaha illallah, o Allahi si jek, o Allahi si jek. Kava Allah, la ilaha illallah, qerda le e bilale, te avol e Resulesko muezini, te avol tajte akharol anu la ilaha illallah. Akava Allah, la ilaha illallah, qerda ka o Resuli sallallahu aleyhi wasallam, anu sunu e bilale se papuqa shunda. Kana o Rasuli sallallahu aleyhi wasallam i risalo andari Medina ani Mekka, o Allah la ilaha illallah resloa në shpirtore e manushenje. Hem krejt e Mekka prihveti sarda o islami.
Takagja o Allah la ilaha illallah paglalin që drishul të shuar dhe shtaj panç spomenikora kaj vondi qena len sarlen që dëlla. Ama len najsalen veç jek dëll, po len salen drishul të shuar dhe shtaj panç. Akava eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden Rasulallah resloa gjive gati ke 2 miliarde manush. O Allahi të barak wa ta'ala o hatëri akale Allahvese qërda e puf, qërda univerzum, qërda e manushen, i dunjaja hem krejt so postuil mashkare puf hem e havaja. Angodo gjive pjalen, ka kanili pardol akava Allah maj, san të shkatrilo Allahi krejt so postuil. I puf o univerzum taj krejt, se e dunjaja najla vlefta ako nili pardol akava Allah. O Allahi të barak wa ta'ala, manglavi jekdrum të muthola min që akava značaj akale bare Allavesko. Taj kava baro Allah o shahadeti shkuri sardale u pral e vudara e gjenetese. Molive Allahi të barak wa ta'ala, kaj të qërula min katar gudla, kaj ka gjila ba, akala alava u pral e vudara e gjenetese, kaj Allahi të barak wa ta'ala, të pranilamen, të pranilamen ampiro gjeneti, so qërdale e besim të rengjë, so qërdale në golengjë kaj besim po la ilaha illallah, so i qardon po la ilaha illallah, so muqim pe tana qerin buqakaj najdo zvolimea no islami, të so muqim pe të zhivina no halali, molive Allahi të barak wa ta'ala, të muguqila min gjek živo to halali, kaj të avullu Allahi të barak wa ta'ala min të zadovolnu. Gjenë manjë halali, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.